ame ke adena de le agbalẽ sia me alo akɔ dekɔ kpe la fu ame yiwo le agbalẽ me pete ava mie dzi nudzrawo ƒe kesinɔnuwo do de dziƒo teƒe yi cockroach mele o agbaglaʋui mele o fiafitɔ mele o. Ok, me da akpe na me sia me de miaƒe subscriber wo ta. Me da akpe na mi. Egbe nu me di be miawɔ nye be miana mɔ maƒo nu kple miatɔwo yiwo nye akpɔsɔtɔwo le Togo kple Ghana me. Akpɔsɔtɔwo le Ghana kple Togo. Me di be maƒo nu kpli wo. Ta to kuku dede me matrɔ egbe kɔ yi ɖe akpɔsɔgbe me kple susu be no se ɖe no nya be yiwo nɔvi ɖe le evegbedo kɔ le nya me de haɖe metsa yi le akpɔsɔwo de meto badu ƒe gbe dziwo ƒete yi ɖe loa me ƒete akpɔsɔtɔwo le fi ma. Yi ne kɔ akpɔsɔtɔ woame ewo kɔ da ɖe la akpɔ be ame woame 8 woate ŋu ase vegbe ado vegbe. Nye mekpɔ ke ɖe akpɔsɔtɔ ɖe ŋu yi tsi yi menya le yiwo do vegbe o. Ekpɔe ɖa ɖe ta medi be mayɔ ƒe to ɖe channel ya dzi. Ta mado akpɔsɔgbe ne woanya be ɖe edɔ le mia si o dze be miawɔ. Edɔ le mia si o dze be miawɔ. Vɔ hafi ma yi dzi abe ale megblɔ ne gbe nye zi gbãtɔ eva mɔ dzi ɖe. Agbenkeƒe ya va le nye ya. Subscribe na ma videoa kple ame ɖe. Domahi ame ɖe ase na ɖe le me wòasrɔ̃ na ɖe le me. Akpe na mi todolawo. Ana di wani akpɔsɔ wani na mu nɔ de sia de. No ami vla la na kele tu channel kuni ka ese tu no ame ibo wo dede ale ne ku awe ni e ku ani ko ka ze wo le nudu me elonu fe ka ba to plafond avala jagbagba ke ma saboni asaboni boala ke ma ku ya ni alede kota bi ko ma no anoto no ame vla ba mo ava ko ayu YouTube mo ayo la no agbenuke mo ili la na diavo e ka no ili na dia ili la na diavo me adie lavo me aya di lavo ni ayo ana pare ne me ni ma wa e kwede na ta doji ni ko do alo susu ku na oba fa no e mo ava mo gbanto la no ese sina do wili malene ko du yovo ni li ni a compare aweto ale ni aka ku na ko na weni eso ni aka ku ka chimegbe government alo ni zo no gouvernement wani do ili bo awa me bo awe glama wona kana weni me la bafa me kwa aka ku na kana bafa ma kuna funi ma ga ne mo ava ne me mi ni na makuto wa komata menika muima fado no me alobo ba nuima na tenu ye ke ka kos no ye bia nuima vacho no bi na nuima wo dede me ema wani no ne yi ema wani na za na temili ana na via tamieto kana na via kposo wani o chato e ganu li ganade tana jata ni kikilo bobodi no ganali a livli wani avi wo akposo wani do na temili meno amano nu Togo amano nu Ghana na tenu yanu ili yovo ani mo la ba chef wani wo tukpe duka nu Ghana ko tukpe duka nu Togoli e ka no li Ghana de me aba ma wili ko evla ni ya se na fla oni ma kpochi o
ekwe na ta le ne fe no deji mo manu vle ke chika te gano anu vle anu nyele ko do no boda ava chika te gano we alo ni udu eka no ri kana de meta ese wani la kuni ka muima ne me kuni ka mena te me muima na kutuzele o wo aposo de ayu plafond boate de te digbo kenge la kuni ekele ni amu poso e chi digbo kenge na ba mo li pe ni ma ba na mu ko wo beli abo na chi mu ko fado e ma oboba kaza na iko wani li ku ye fe ole ni chede me gban pe kuna funi mama kila fa no esa wani akaku ke chimegbe kuna kana weni wo aposo ni otara kuna funi mawa ni mabanara ke video wani ka se weni aba ma ke mu ko mezele nu ma o avla kazomte ese sila enye ke ka la sagacité enye ke ka la wani kolo di ka poche keke ka la ne fo beni ni mo me la bo keke ejika join ni ku e fo le me e fe la ko ese gban pe kuna funi mama kila fa ese fo ne kuna chizo kila no awo sobo wani e ka no ri kana di awo sobo wani ayo yovo wani aba Africa ni zo ete untinya tinye yovo wani aba Africa atani ayu etunu kpachani laba toto gbata amana chela atani aba zo na ulevle ni no na ta na si chalala na fa na ta ebe ye ko ama be vu ko mata ni kameyi ake vu ko ewi efo di ma akata ni amuno sika wani nu domeni nu wani ko do nu tiava na fe ma oh abo na ta ma ze we pa kama tekwe evla katanya toji de zealoni katanya yi ololoni yi awulevle ni na America akazo na lu yi mo na do Africa jakplo anazalwani yi atanya colonize almost Africa jakplo bo anazolu de che dile yi West Africa la katkote zalo wa poso wani udoli iko wani mo atanya achata asie iko wani atanya bazi awulevle ni wa poso wani ma wani awulevle di ni yi ku yovo wani me yovo wani ta abaze fu wani bo ma atanya yo church baleka o ni kaga subo esela church katanya o ba famwa na ba yese na funi ya nu to koma be medula ku na funi ma ba yese bo ba peni ma aya ba mwa so na ratinya yovo wani ta ba chasi na ulevin kata na mon domunyi wani ka toji no na zolo lo ekiyi mo esefo acheka ta ni wani kele mo na do esefo achetinya anaka na wa yusuku dini yade mana fo kakama wa yusuku dini awu president wani wana fo kakama wa yusuku dini ba wale di mo wa se fuye la ko amo esisi wani na kutuze ba cho yani la yuduma ese na pare ma ke yudu na pereli ke me bieso no ma yovo ani awo pe la kate ne be wuri na Africa me ya mwedi ni boy e die ke yedu no ko na funi mazo la no bible kate ne ayo bakaw bible moi awule veni taza no Egypt moi ataminye zawani kate ne azamu kate ne ngodu nu babla hoho ili me yovo wani ta funu kufa ma wuro pe na fa ma kata ni ayo nu babla ye ba fa nu Yesu Kristo be ku do ese fachi wani ate ne de kuku ni mebie Yesu Kristo be ku ba pe kata na ba Africa ni Yesu Kristo atani aba Africa ke jofo ba pe ku Yesu Kristo ku nezo ye so possible ni kata ni ayo ba fa e mo ni nele wu ne kenekele o gba se ni na kana zo ni ka so gba kumo gba bwedi duku ya sogba mo ara ka sogba e ka no ri kana de wo dede uduma wo yese biku yese ese boy gameku wona ja te o Kristo mo anana san na fukpa no eveja anana san na fukpa no dutofo anana san na fukpa na fudi pepe olodi na fa avle ni yanese
fois d'où c'est la quoi yo c'est na weto boy mi moi bien non nous met la kajo emi moi met la kajo emi moi met la kajo ese wani ko kajo abo na funu ke me guye nu minute tinya ke ma no se ko ni kazo non nu wolo we ka loud nu tie mo ni na mo fa ko na to ko ni na mo fa ko ni a bwana funi mazo ese dimie ese ko ni ma funi mazo la no mo ni na fokosolo de nyize ni ma hoza no so e bo ku mu bishop la tonalo ku sofo woni kuno na aze bishop nu sofo azo nu sofo dini no si atani duku chele nyi orema mo ye mo ya zonu mela e ku so yotale wo dede wa me boni ase no la na mo vis-à-vis ku yotale ni chedi yo vuani ta ba Africa va moi atani ado church na va moi ka wule vle wani na awu ne vle wani ka atani azedo no kuli no castle moi atani do church me atani ayo touch matani aba koso alu wani li asi wani ka abo eba abo amugba me yo voazo no gardien alu wani guard wani ya ki azevita osie ki lue ibakana nedini ni ki lue bakana na nedini mota no si avle fine edini lina me ka dini ku edini atani awedi ni ovlani no la ni azoye na du Yesu Kristo na mazoye ese fo ne kuna chizoke okpe wani kata ni ewure atani du church ku yo talent de to jiwo kata na yo be vu ame ibo wani yi no America no Britain mo otakuna fo ni mazoye to jivu gbanto e ma ayo wala nu Jesus ayo wala fa Jesus to jivu gbanto kata na yo be vu olevle ni mo azu amela Jesus ni nele awulevle ni afona muemu gbogbole emu mu awulevle ni afona mu ibape ku mi ate Kristo bape ku wa ate Kristo no amano ndo ni Kristo la amano do no Roman Catholic la ko inyezeli mo na se pe ku ne yudu ne fu bene ku na ne yudu no hawani elelele church wani elelele na se fosome evla wa ve mu na gala muna do ga ese la malo lo nevo mais c'est qu'on a fini ma zone moi avant moi la nous que ma loto que ma banane no se wani ko na banazo na bene yudunu bible li que ma yo chato no yelu susue no ka le ke mani no moi agele tiwu aga e moi etiwu pove aga moi etiwu pove agetiwu mevla moi fodane ka getiwu atema ado afio ke yo vode mo mebunta e fodi boy na e fodi pipe e dutia vala e kwani kwata ni asan na ulevli ni mo akata ni ara akpata mi efo chize ulevli ni anama mu lebra kata ni akpe efo ani kama ate bi yo vode nota na zo na dudunu la do ulevli e gala ka pepe a ulevli bi la akpe ku yo tale ni chede na du Yesu Kristo nu Yehowa ma la yera yo vodi pepe na funta de ko dolulike Yehowa ni Yesu Kristo ana nedekuke eli ko fe muye ni kara Yesu Kristo no Yehowa eseme ene yima atana ba moye mu atana ba kekuye nta Yesu Kristo na jaba mo malaria na do Ghana malaria na do Togoli una kenebu cancer eto se uklo eto ne se umo yovo na atana aka ze India wani ake no luna America akaze India lwani yake do melakata na Africa do atani amunu we setu ekuye wani ku kaye mo le verite evla ke mu adi avuma ku na chikeni nyo ivia ebe ivi mo la ku ke biba meke na koso yeta yumu ole ke relax atani kele roba ka ku kaye ku no roba yo kule ma u vide la ku ka mo na ili otala no bo enyo telo no bi ntaga me ku ka ye ku ne tie kuli mo eto se uklo mais kama koso kama zeviedie ka bona ili na du Yesu Kristo nu yo ala yarama okay meva ni chikaba ajo moni la ku sole mewani alu church wani abate fuani fuadu we mu otonuma ni fuatu yo voyu ni mu no bi na le mu yo voe
akoso rompo wani ni kaga subo du subo kule ki guba ko to la nchede ni kaga se di tuno gbogbole ase ase no rompo wani je blo nu togoli Ghana ta anakutopo anakpo rompo wani ni togoli situ wawali akposo wani fo enefe mo rompo de pepe ya mota ikele Yesu Kristo ole amu Yesu Kristo ame ibomu ni biye meke makana undodo amu $1 ame ibomu meke me bie sofo e koka kosu no blacho ele sofo ne de kuku amu Yesu amu $1 ibomu meke makana undodo afona gbogboli mo amu $1 ibomu nada me como ya mufu ba pe kema do avion kema America kema do avion kema France kema do avion kema bana azo fo no me Allemagne moi mais jipo me se tu ba pe comme 8 jipo mo me se tu ba pe comme 8 alwani ka wolulu ba ni nyeli la nu yovo wani foado kesi no noalte foadu kesi no noalte meni ka yese no me kumekele union alu ke bio no na mo ava anu numero da na tafuka ma yese no ni na jale ready ni ma yese internationally ni ka prepare fwani ole nu kuma doka chachali na de kolo die mi wa ba so no o en azote se koboy na do ta die madame moi ni chika wese ne fu beni kaka zota yu channel no teacher Kwame kezele Gmail moi ko ya yozele to platform ko na yozele to YouTube moi Gmail ko ya yozele meke mezele ya no YouTube ke mabana wese ne fe die ke ye mo ke mabana wa bwan eme moi na fu na we mu ko mezele Biblia ko fa mabazo ye no moi no jira ofe ke sinonu odo imala ya odo akposo ni naja mu akposo ye ayu Biblia imala ko kamo no jira ofe ke sinonu odo de jipo de fe yi cockroach meleo agbagba fi meleo fiafito meleo meta e ko ani ma ke mewure ese boedo ni biye ese boe ya la ke ewuredu meke makana undodo ese bo mo eya la ke wuledu ya ne la ke makana undodo e ka make ya ne to e mani ku yo ta le ni chede la ku yo bo ani ayo ta die baka uma la kata ni awawo nu wuta ku do ageli ole wa do ageli bo wa me we ku bo wa me ku ma jipoe ku ma se no sikava ku ma se no au kati ponu jipoe mo sikala ka yokele wani na mo sika yu jipoe mo koso aye kuka kufufu aka vle aye kuka kufufu aka vle kele nya de futa ele nya di we mo papa yo ta ele ba so nta jipu me alo vla chef fufu ke o mo fufu aze mu ke mo papa yo ta de o ba wa nta jipu me asa sen mo lika chai Ivlani media kuni azola fa na fu na we mu kozele awo sikawani makawla no na sa no sikawani Ghana ava na zo Ghana no Gold Coast ali la no sikafuta bo Ghana wa gabol de siede okay me na chizola no mo abwe wa abwe tinya ba Ghana abwe batinya batogo bo akumu dede wekele ajo mani na ku dede wo zo no du ekwas mevla menu ya to Ghana ni akpochi mama chi ate Ghana awu mama lele ka yo baduna wili many ka zo e ma woni mo unity wo dede ma kuma podo we need unity ko podo ku mekele sesie na mu dede ka level wani atane do Ghana ni kata ni du togoli awade wani ka du togoli mo ataka mufunu ya de mai popote mo meme na ku dolekele Ghana wani ta ata eto ezize du ka ma ata na kan kato awu lolon la fa sadi unity nelu wona podo ko boy
Wuna kpodu ko boy meta e kpodu e mo la ko na fo ni ma zo ne mo ava emi aha anu tadoji wani na ga to no egbante efani la no azenu me subo ani elani la nu unity udula kpodu kumekele yaleni na dolwe ko ma le lo e if one ne sinale ina fo one ne sinale ku yo ta le ni chede nta wa to mo already gboko kokula ma le lo ka o akpacho anya tenefu na ekpe kan kila ni na mo ene ka tenekele e kan no kanade azonu me if lo anya tenese blue ni mo atenefu ne blue de modola ezani kwa na atani do atami on to mo atani se no wori atekun wa make already gboko leyin ansa ko makutu kele ko makutu lo wori kam ku wa do na kele wunu ku vio me moi na bananga Bible ese ko na ha na duolo la zone no lo di pepe ko mengu Bible na duolo la ese no lo di yo voani ma wo se no ta yu Bible woni ko kaza ni Egypt ka ba peka te na ve voa wo ka ta na aze wo po ye bwa akata na ye vlo ni ke chike se wani atani chike se wani ni vle li kabo obo wani do ili bo bi wani ma ye nu so fo kazo awo ani la na tani ngro yovo ni le ngro dunu Biblia yunu wunu babla nyagbodi ayunu wuwe ma tani ngro dunu ma ameike ade na de la gbale si ame alo akode ko pe la fu ame yo la gbale me fete ava mi eji ya ne de ya fu ame ye do agali ni ka fu ame e de ku ya zevineli ku ka zevi e de ku ya du ku ko ya du ne de ku ke awon boe mo akoni ka koso susue kwa yo dunelu ni wa fa zanu sikava nu jipo mo na funi ke ma zevita susue e ka no Canada na funi ke ma zevita susue sika di pepe na do ke ma zana va na yo pode yo kolode na zo na nu video e die beli nu kumu ye anolo ne fode ilu jo elu agro kozo ni ilu ne ka yo zani nyenze ke kubo mo me ba pe ka ma azichuke abo ekubwa kama zoe wafo nazo no common sense ina mwene ku na de gome bwana ba fuso yu gome dede common sense na rip na yo do na pare na yo yadu ni YouTube ava na de gome common sense no français li no tala ku do la hia wa hia ku ma ze yin ezeli iwo vi di pepe upi kwa amawa ke ye yo yu vi mo upi ma chef adafo ebije na Yesu Kristo na ola mo na ta fo mo la kata na azia bo samu yo vuladu nti gba na yo vuladu nti bene mese wanu ku Biblia azo ata na enwo yovo ni le enwo wu na enwo Biblia le ese wanu ku yovo ni enwo dum Biblia ka yo ba ka ku alo ne lukwe consider edo church memeda gbanto fida gbanto te jese ku wa gale ku le wulu na fo kega ko mato na mana na fo tolo na ba ode olulu di la mabe yadu ye mewu dede udula koso aneku alunu eya suku ekole toke fama sanu me weyita kwani fama ble no lodi asi me weyita se wani fama kilo se fache weyita na koso na modede no anu video wani no kiliopo the second amodede yo sami o ayukplo la wani gamekata ni aba Africa na ta aba wa wulo wa ese nwa ainru leta di osami ma na bagata ilete ni mali ni kazo edila ni kebeme me kuma mo fo ese koso wulo we ka lawo ma noni ni ya ota alevle woni ya yo noni ya yo amano ka amano nge kuna babali ne memo wulo we na ja ese no bwana mu no telefona ka di kona lia o telefona ka ove kona lo o telefa ni ne ya ne ka funi kile ka gbedi amo afana me jokla afana me pa ko me kile ko ku me chike ko ni ma ye ko mekumu ni ne yi kula ma ne yi ne se fuache ne se bite ma ulo wa kana otala doluli kana ne me ni na pomu ye na kpu ka tolo ma meni ma oduna na kpu li pawo ni dola yo kedu ya nu so la ye e ka no li kana de aha me je ko dula fa ni na po se ko bu matu video e ko me ya vla a vla oni wani ara no na banu ma ko ma fuye bibleri edi wani ko ayo susu o chato ko na to eli ma me ko ma zevi ovlani ese wani abo na eli ko le obi ne de kuku ke ese emo afa di ka funu ni ma ese to na ni ma wese to na to ma murodo no to video ayute Mateo ta to pipi adre yo te la na fe ko
na yu ni mabara obo wani te isofu wani karani ate question wani ke ye na kutu biesu mo no ni ye biesu ke ate ye ta na makutu biesu mo ngodu ne kweti ayiti na fuye ma mekuma yosusu ochato eje ko yakutu se na ava ko yovlan nu ewo le akata ni ka te ma akazi juku wolode aw Yesu Kristo o se no bank account aw so church wani elo de siede na ne ko ka gérer ta yo ege kumi kazi e nu ewo le nazi ku bishop e ko no naze nu ku chelie aha naze bishop mo no ganali la e naze bishop nu ku chelie na olo dia isi mo olo dia ije mo ni na makoto ze Yesu Kristo ko be bie ni jo monta la makani ma jo ma voli mo ni le ready na bana jo ma voli simple and short ona chekana tini ku jo ma vo o ka kosu ma ususu ku mezele vérité mo na ko kazo ka fa ma zo ye no ma ya mo abosamo na wa abosamo gba la ke kele jo ma vo ole ka teacher abosamo la dunu ti pa mo ko ma ba o de se de kre se fa chofla ko ma zo no jo abosamo la e wo lo e ayo abosamo ba fa na me ka mo na abosamo ke kele ku ke kre se fa che ma na wa abosamo de ka ze ya ni le o ko susu na do ili udole ze le ususu e matu video e ko yu aposo de sie de ara no ame vla gbenke mo no la na be mo ava ni na fuso di pepe obi awo bo mo la ko na fuso na zo no ma mu ya no comment de no video ete ara o teacher kwa mi aye mo ava mo teacher kwa mi TV la ko na signer ta yo YouTube aye mo ava mo ya mo azo kwa no me alene ku afuna nglu comment alene ku ye nglu se osami no ma ya mo na wa no teacher kwa mi aye mo ava me no ye wa kuto ese bona for no na yo numero yo be yedu no video ava no susu no kuma bana ese ne kile group akposo wani wo de you group me ne kile ema wani you group ya kutu du ema wani sweli me sa di akposo ye di wani ese di ne doku na nu po ena nu ma ko bola me wa ga ina akposo ye di aha koso wolo ko yira o de siade avani ti pa ola e mo ko yira o de siade wolo we ka la e do na ana emekuli ko uchi we ni abeli pa ka na ma ka ze pa ka we ni ke ka no anochi mo ko yira wolo we ka fana ka di ko na lu na lo bo na lu bia yusi ove ko na lu na lu bo na lu bia yusi mo ko yira we kwala idwe fa metemu me subscribe anon s'abonner. Bye bye.